And then some more about Badwan TV, bedroom health tips. So now what you are working on dear Usuya, dear Mr. Fro Bra. Simenu yenche near we now so soon BB a dear frame. Shannon so send our watching come more a halitosis so na so beer and can a war nenumo. A endpoint for me party clinic, another Roma. And yet this uncle me ebra one two friend was 0244867068. 0244867068. Obejo so na ya we be how adweno wa show onu abatsena ene ne yeguso ne edi nkomo a ene ye hwe signs and symptoms enu kankan no ba bibi ebo apart from ebon akeke ni bibi biem sa da na dia na obena so yemo akwaba yeda se papa enti ye pese ye hwe signs and symptoms se obi ewo halitosis ana enu kan in case me da se obinya halitosis a nimbia ma yehu se obi hu se especially se free o ketre mane so ana enwe numa one said na o taste bad etie no etimi esesa kakra say first pa obi a o this sweeter said na wote no because ediane na tare ketre mane so na anti akata taste bad ne so kakra nti obi hu se o taste ewo ediane mu bi no form halitosis no so wa mostly no kaka tokro edida usim because plug na e ma sa sent the by sa plug no omana omo cause sa kaka no nti etimi ma unya sa kaka ne because they work in hand na waso ma ye eniafo we edi we ba nti obi o halitosis no mostly no ye be hu no na ono so wo sa dental problem no na the major one any sa enu enkana eba no se nyame boa na se obi tumi catch you say bra and sister na hu say for some time no ase enka kakra ba wenu ma ema obu mfu no mpako no ye onyame because hundreds of people and thousands of people hu but onwe enya akukuduro no entumi anka ncho the best thing is say omo be avoid do me the school back a me koye outreach wo ho akola back yesi we jai school teacher no edi etire ko find out at the kudenti ano say school for no esre ni say enka ewo nenum na I say entokwa ne bai na nipa ne kan no say wo ye de wenum kankan na tena from primary abedru JSS ona person on be head girl and na school prefect yentimi ma wo fa wenum kankan ne mba bedi yeso akra na ye depressed or you nimade obi so be school prefect de onimade but that statement alone no and as at bia na akola ne wo mu no wa drop it out of school ade a haagin nti the next me ka sa wa yankasa ye wo ho a wa ankasa no blow air say na menum enka etie she nose mask breathe into it say na etie so obi so avoid na say bia ono partner empem no kissing koso but abruptly o see onye biem find out what is the problem because a man sa na no a difficult e ma say e beka and e put ye off nti bibi sa sia you should find out say bibi me dey my husband dey baby sa aden me no mo bon ana they want some men want to know people walk into the clinic e baby sa se mbacho me pese on hia me no mo hwe say smell woman nti ade a e haagin pa se bi obi enu mu bon ye se obi a uti o ya create me enya wo ho like me di kan ne me ka say yare ni bi wo ho a chronic diseases ni bi wo ho a ede enum kaba enum ti na ye ka say yare bebre na e start wo yenum but because obi akọ ni moja e na check it we don't know but 98% of yare a body ni enya kidney diabetes these hypertensions chronic liver diseases cancers bebre cancer obi okra ansa na obenya cervical cancer na eba epie ewo nanum nti ne ye ka say at least twice in a year ko dentist ho na onhwe wenum say bibi start ya obehu nti say oba na say halitosis na start ya ye clean o say ye share ye say cavity bi o ho ye siesie bibia na say still na etwa so a ye refer wo first class ENT say omonhwe wasum omonhwe throat omonhwe wutrim say bibia ni wa ye be aba the down part of the body. Okay. Tiene so fancy ha. Na nyame ya much na ya to so. Wo number na ye. Pacho me number ni 0243 728542
0243 728542. That's it. Tine number no o frɛ no because e bi a wo problem e wo sen wanum aha no de o frɛ no a obɛboa wo sa kwan no so aseda ye endpoint dia nada roma e na ode ewura ha wo kyena nyame yɛ adoma ye bɛsan to asomedi afia amankwa tamaklo.